dan kewarna duka yeda sang brahmana sekadiasa punika mungguin baos banyak iri kerenggel-gel dan kadi-kadi raris metuduk ke beranten ini sang Brahman negelnya kane Bali duit baos nyen jagat Bali duwi pekalintang luwih kerasa makesiap dewek bapune lamun jan ngudo manu sene suga sing manut nyen sekadi sane kebaos sekadi sane pirang bapo ditu di jagat jauh duipu yen amuni bare bapo nawang nyen manusia ane ada dini di jagat Bali tong sugal buka kini raos nih alus bapo rasa bapa subenyen melah bapa ngeraos tu nganu den sekadi titi basa nyen nagingin pitaken ni banyak ajak mekejang tong di marem-marene mesaut sakit kerasa kena bapa ni lamun jani dola gecai pun lamun jani dong dimarene nyen dini cai ajak mekejang nyautin munyin bapun adi sugal buka kini teraos cai ini ajak mekejang Tuana marenyen dewek papune ngaresep ajak cai mekejang dini yen kerasa tune nyen cai ajak mekejang risa jeroning pengerasa tune budi nyen cai nyaurin nyen pedakon bapu dua lamun jani warakan
raris sokadia sapunika mungguin baos itu Brahman keling digelis raris kawentenan banyak gel-gel nyaurin dur saka sebangras mungguin atur banyak emak kesam anak lingsir nyen dewek bapune ya diastun yo gitu nyen raos bapune teken dia cutek tiang singugu munyen bapune lamun jani mulih bapa tiang ideh teken dewek bapune mulih kemu lautang keponok bapune ngaduk nyan dewek bapune ini anak nangun yan nyen wih mau tamu dini nyan do bapu pati lesang ragane tua nilasang dewek ragan bapune dong petilasan ya ragene subetuwe apang tusing nyen dine ngai emosi nyen to bapu dua mati yen kerasa bantiang ni dewek bapune dua bena kejap do bapu ngantiang metain locokan ni dewek bapune ngantiang dem bedikin yang ngerawas do bapu nang ujar awak sinterek mapi cingak yang dewek bapune sindrik tur maning dekil dewek bapune de mapi-mapirir ngaku masemedon ngiring ide doagung nyen dini dong bedikin ngeraos tuh bapu